Keta soigné. Exhibition legend la fille a venu camo have nu kala mosi nu camo ona. La ba ko ba fille a de ko fille. Ala ba abona banka. Ala ta fille ta do la fille plein ambassadeur salon fa fille a fille nya first time que exhibition legend la fille allo Ndjadra legend Keta school. Afia akaba oba le political system allo election year dana ba mo titu allo dana ya ko ya agbado la fia son de parole amada kama la fimo akete pardon ha amuli ya ko ti sobo allo dana ya ko ya allo marakuku agba exhibition ala to hinto ala ba ni aje go ma jira agba bla agba agbanya kura agba agba to le to he amapo garamia doma afia how magao mavio media allo nazo zonglo la kata o ha o le mia doma asicha la pele ajodo la vovo o ko ajodo ngo ko ba rofia ko tapanya popom to o to ne va kwa mo lu jala domo go ni o ka plug in le akokibri oglona be imperishable commodities ngo ka to la fia photo na ho le mia doma ko ma globe aza anya za to ki egba ta nkele mi agbo okay ta amodo domia Tanka kanene mi kolonia fela woma. Monday to Sunday. Okay. Ta Monday ava ya start. Ta mi awunu Sunday. Okay. Ta zigban tonye alo nye nu jona zigede. Nyama global the Keta this is the first time I'm experiencing it. And I know with Keta like Okay. Ta like experience akoyi ime. Alright. I know. And you because onu plan pa alova no tabiam at least mostly we are me la common ta ha ya na chance ndo mi go bura buta iba na like we design or bring we are bringing our things out I'm coming now ho ba bam ba ko ha kama da ja ha nya ji da kwara ba na no ba ya kunywa no ba dari print na yo ka ta ontoa ebe pe first time enye ya da ko ba enyo pa ba exhibition na no team ekpesi apo anyo ba ko no team because one of them have business ideas so new ideas over farm. Okay. I'm very glad to be on the break of time this afternoon. My first thanks go to the Almighty God for giving us good health, wisdom, and knowledge for making the theatre. Exhibition na college man samedi mi to baba amu alemi bu amu na do obasa ya ko so go kaka amu yo te dun sama over wanya kokon na onu won about 3 months every 3 months na year onu won na ma I will have business so kemi nyang yo kemi kokko yo kemi la kono jisin ko kemi kona ni akui oba ha anye zigban toy ke ojegoma de kama joko abagba no ta ba joko aka anya zigban nyang kena malia ya zigban toy ko ma kenya ba okay e joko kan kata moti yiji alo to ya ba so ya ka so le mo vagina na ma ba so ta kama dadam ta won to na na drama alone ko popo ne vala fia to na ka da mo ko pa
Okay. Ta encourage be na nya no every 3 months. Yeah. Annual. Okay.